Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju ICT na Ti. Moje ime je Dražen Tomić, ja sam glavni urednik portala ICT Business Info, a naš današnji gost je Davor Runje iz ERT-a, ujedno i predsjednik CISEX-a, odnosno Hrvatske udruge nezavisnih proizvođača i izvoznika softvera. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Za početak, ajmo krenuti mi od ovog zadnjeg projekta kojim se baviš i da samo malo spomenemo, znači ti si tvorac MP3 prvog engine-a. To tako je sve krenulo nakon fakulteta. Što je to zapravo tada bilo? Samo da kažemo malo da ljudi dobiju dojam što si sve radio u životu i kako je to bilo. Da, moja povijest je duga jer sam star ko broj 1 iz ovoga Onforda. Znači nisam ja tvorac MP3 kao MP3, znači to je format koji je postojao davno prije, ne znam, mi smo 97. Moj kolega prvo iz razreda iz Mijevca, nakon toga sa FER-a. Tomislav Uzelac dobio za diplomski rad da napravi dekoder za MP3 engine, ja sam dobio za diplomski da napravim nekakav čip za enkripciju, dekripciju, šta god to već bilo. I 2 dana nakon diplome smo diplomirali na isti dan, mi je rekli idemo mi osnovati firmu koja će raditi MP3 engine na koje ćemo davati nekakav security, sigurnost, pa ćemo raditi nekakve sustave sa svime time i tako je to krenulo. I mi smo negdje 2000 držali onako otprilike 99.9% tržišta MP3 engine na svijetu gdje smo bili u AOL-u, u Napsteru, šta god je već prilike postojalo. Sve što je postojalo bilo. Sve što je postojalo tamo se koristio NS engine i zapravo naš kraj kao firme koja je onako vrlo dobro uspješno poslovala bilo je u Napsteru gdje smo mi praktički sami imali svoj ured tamo kod njih jer smo zapravo sve stvari koje su oni radili, oni su dobili strahovito veliku investiciju, zapravo su dominirali cijelo to tržište, tako da sam zapravo kraj moje karijere MP3 dočekao zapravo u Napsteru, nakon toga sam rasprodao svoj dio u firmi, krenuo dalje, ali to je bio onako prvi poduzetnički pokušaj koji se pokazao onako vrlo primamljiv i onak stalno me mamio da onak uzimam neku novu tehnologiju i pokušavam nešto novo napraviti. I nakon toga je Microsoft, doktorat u Microsoftu. Pa bio sam se onda vratio u Zagreb, moj mentor tadašnji profesor Rosenzweig je zapravo bio onak dosta velika zvjerka u tom nekakvom computer science-u i onda je on proveo godinu dana u Microsoft Researchu kao nekakav gostujući znanstvenik, onda je nakon toga odmah mene poslao, čim se on vratio, tako da bi me što manje gledao. Nije šalim se, bili smo se super, najbolje ikada. Onda je mene poslao i tamo sam, to je dosadno zapluto, to je nekakav high performance computing, gdje sam ja zapravo napravio jedan dio koji danas je dio .NET library, koji distribuira poslove po više procesora, jezgri i tako dalje. Zapravo dosta korisna stvar, onak dosadna za pričati ljudima beskonačno, ali isto jako dobro iskustvo bilo jer tu je taj nekakav korak. Mi smo uvijek radili nekakav masovan software, a ovo je otprilike najmasovniji, znači nema kompjutera na kojem se taj moj software ne vrti, oni MP3 su se vrtili skoro na svakom kompjuteru na svijetu, je baš bilo onak zakucavanje do kraja. Tako da ja volim te nekako masovne stvari ovoga. I zašto onda ERT? Umjetna inteligencija, machine learning, deep learning? Da, pa to je, recimo ja sam to slučajno počeo, znači meni je bilo dosadno otprilike u životu, pa sam krenuo predavat i nisam znao šta je predavati, pa sam učio predavati nešto što ne znam. Misliš da i ti sam nešto naučiš o tome? Da, naravno, kao ko zna taj radi, ko ne zna taj predaje. Onda sam ja rekao, pa nije loše da idem ja nešto predavati što ne znam. Da sam počeo u Hub 385 držati te nekakve kurseve machine learninga, vrlo brzo sam došao do tog nekakvog tada, recimo najboljeg vjerojatno kolegija na svijetu koji je bio na Stanfordu, vjerojatno i danas najbolje, ali danas je konkurencija puno jača, ali tada je to stvarno bilo, ne znam, Andrej Karpati koji je danas chief AI officer u Tesli, stvarno zvjerka. On je držao predavanja koje je stavljao na YouTube, koji su bila najbriljantnija predavanja koje sam ja u životu slušao i naravno zakačio sam se na sve to skupa. Šta je mene tu dobro? Znači vi kao nekakav inženjer koji cijeli život rješavate problem pa stalno nešto proučavate i tako dalje, napokon se desila tehnika gdje ja ne znam točno šta taj problem je, kako on funkcionira, ali mogu vrlo brzo naći rješenje za njega koje nevjerojatno dobro funkcionira. To je zapravo machine learning. I taj deep learning, machine learning, on je zapravo pokrenuo strahovitu revoluciju koju mi ćemo gledati sljedećih 20 godina, jer mi sad možemo napadati probleme koje prije mi kao inženjeri nismo znali niti primirisati. Znači computer vision u smislu nekakve percepcije danas je riješen. Znači to prepoznavanje stvari na slikama i tako dalje, to nemamo više šta za raditi, malte ne. Jezik je puno tvrđi, tu još puno toga ne znamo. Recimo ono što smo mi danas uspjeli napraviti, mi smo uspjeli shvatiti kako percepcijski dio mozga funkcionira. Percepcijski dio mozga je ono što se recimo onak automatski manje, znači ono što se nekako pravilo, ono što čovjek unutar 1 sekunde može
razmišljanje napraviti, mi taj dio znamo danas replicirati sa mašinama. Ali, i zato recimo computer vision, grafika, znači sve to vidite na slikama, vi to ispercipirate u trenutno, vi uopće ne znate kako vi raspoznate stvari oko sebe, ali to automatski raditi ne problem. Jezik je puno teži, zato što jezik vi možete unutar sekunde shvatiti neke jednostavne riječi i tako dalje, znači taj dio je ok, ali šta točno rečenica znači ili kako pročitati knjigu pa iz toga nešto pametno zaključiti, mi to danas ne znamo tako s mašinama još uvijek na razini koju to čovjek radi. Znamo puno toga napraviti jako dobrim, ali još uvijek nismo ni blizu. A u čemu je problem? Zašto se to... Pa ne znamo u čemu je problem. Znači znamo riješiti percepciju, ali ne znamo riješiti to više kognitivne funkcije. Znači nismo još jednostavno razumjeli. Toliko ide korak po korak tehnologija i kad se slomi neka barijera, onda strahovito puno rezultata ode. Ljudi su vrlo optimistični na početku i kažu pa sad ćemo riješiti sve ikada, ne znam, prvi puta su valjda u 60-ima rekli sad ćemo mi riješiti, ne znam, inteligenciju, 70 godina kasnije onak baš i ne, ili 60 koliko već tog skupa ima, tako da recimo one stvari koje su, recimo mi znamo vrlo lako napraviti, nije lako, ali znamo napraviti stroj koji će, ne znam, gledati nogometnu utakmicu i govoriti ovaj dodo ovome, ovaj puco, i danas recimo ti izvještaji sa, ne znam, olimpijade, računala su ih generirala, to nije tak teško za napraviti. Ali recimo istražiti nekakvu kompleksnu temu, shvatiti šta se to desilo, napisati nekakve, imati neke hipoteze, napraviti neke zaključke, obrazložiti ih nekakvim tezama, to je nešto što kognitivno ljudi rade, stručnjaci rade, neću još bez problema, ali to im je posao. Mi s mašinama još uvijek ne znamo uopće kako pristupiti problemu koji bi mogao raditi na taj jednako dobar način. Tako da neke stvari, recimo tipa chatbotove, vrlo jednostavno, ja te nešto pitam koliko imam novaca na računu, ti kažeš imaš toliko novaca, znači to je lako. A kad te neko pita koji je tvoj smisao života i šta bi ti trebao napraviti da bi bio sretan za 30 godina, onda će stroj reći pa ne znam baš ili će lupiti nešto glupo jer ne razumije uopće problem. A kada govorimo o tim promjenama koje je donijela tehnologija, s jedne strane ti algoritmi na kojima radi machine learning i deep learning su zapravo daleko poznati i dugo godina. Ono što im je donijelo, ajmo reći, svjetsku slavu, donijela im je računalna snaga koja se u zadnjih godina toliko pojačala da je postala puno dostupnija svima. Ono što ste vi sad zadnje napravili je, krenuli ste u patentiranje tehnologije za koju vi kažete da je bolja, brža i radi bolje od Google-a. Zašto? Kako uopće napraviti tako nešto? Mislim zapravo o čemu je riječ da gledateljima pojasnimo što to zapravo ta tehnologija može i zna. Da, znači machine learning je u principu kao nekakav opći algoritam kako možemo iz podataka napraviti algoritme koji će jednako dobro nešto predviđati, generirati, bilo što i tako dalje. Dva velika uspjeha i tu gdje su većina resursa danas, novčanih, financijskih, ljudskih, fokusirana su na dva problema. Jedan je taj computer vision, koji je stvarno već se manje više zatvara pa je sve više, sve teže nešto napraviti. I jezik. Pitanje jezika je ogromno pitanje i strahovito je vrijedno. Znači toliko dokumenata kola okolo, toliko ima zadataka koje možete riješiti tom tehnologijom da zapravo svi su jako fokusirani. Ja bih rekao najveći igrači su danas prije svega fokusirani da se riješi jezik na način da se ove opće tehnike specijaliziraju za jezik. I sad postoji ta treća domena koja je najmanje interesantna danas, ne bi vjerovali, a to su poslovni podaci. Zato što je jako... Zašto to nikome nije zanimljivo? Zato što je ovo puno veće. Znači ti recimo, ne znam, Google napravi svoj speech API gdje vi, ne znam, govorite nešto, on to prevađa u tekst, onda nakon toga on ima svoje modele koje obrađuju tekst i onda recimo, ne znam, automatizacija call centra i svi sa svega stotinjak jezika što kad pokrete, vi ste praktički pokrili cijelo tržište sa nekoliko, par stotina modela, a s druge strane svaki biznis je svoj biznis koji ima svoje zakonite, svoje konkurenciju, svoje klijente, svoju mobilnu aplikaciju po kojoj neko klikće ili web ili već nešto, da ima jako puno stvari, a svi su nekako različiti, heterogeni. I mali su zapravo u odnosu na količinu novaca koju svi planiraju zaraditi od jezika su na kred veličine manje. I sad se desilo to da ono što velike kompanije rade, oni uglavnom uzmu metode iz jezika, malkice ih prilagode za biznis podatke, to dobro radi, onda oni idu dalje jer imaju previše posla, ovdje nema vremena se previše detaljizira. I mi smo shvatili da to zapravo jedna dosta dobra situacija za male firme, startupe male,
da neko napadne i Google, IBM i slične stvari, zato što jednostavno, po mom mišljenju, tamo nije njihov fokus, nego to prilagodi jezične metode, idi dalje. I mi smo se fokusirali ne kako prilagoditi metode, jer to manje više, ako se dovoljno dugo u tome, dosta jasno, nego koje su razlike između stvari koje radite na jeziku i koje radite na biznis podacima. I ono što je bila nekakva naša teza prije par godina, se pokazalo jako zapravo plodno, velika razlika je dinamika promjene. Znači, vama jezik nije statičan, on se mijenja kroz stoljeća, ali jezik prošle godine, ove godine i za godinu dana bit će isti. Znači, ne trebamo novi model sljedeće godine da bi, generirali izvještaje sa utakmica. To je sve isto. Kompjuterska grafika je još stabilnija. Ptica je ptica, neće ona evaluirati u sljedeće godine. Ona bude za 1.000.000 godina, ali do onda imaš vremena koliko hoćeš. Biznis podaci su strahovito dinamični. Znači, stvari koje, dođe korona, sve se promijeni. Sjećam se kad je, Bol došao u Hrvatsku, sve se promijeni. Znači, kada recimo pratite transakcijske podatke banaka, način na koji ljudi troše novac se promijenilo onog dana kad su došli Boltovi, Voltovi i slično. Znači, taj dan vi vidite ogromne promjene u ponašanjima. Kad je došao Revolut, kako se stvari mijenjaju, kad, Zagrebačka banka onda uvede bezkontaktno plaćanje mobitelom, pa se sve opet. Znači, stvari se strahovito dinamične i mijenjaju se vrlo, vrlo brzo. Vi stalno morate trenirati nove modele i tako dalje. I mi smo se počeli fokusirati... I više se zapravo baviti podacima koji dolaze u analitiku u te modele. Da. Znači, govoriti jednostavno domena, znači taj domena da ono što je bilo jučer danas više nije istina, je postala dominantna u biznisu, dok je recimo u ostalim domenama potpuno nebitan faktor. Mislim, nije skroz nebitan, ali niko se time ne bavi. Neće se jezik promijeniti sljedećih par godina. Ni hrvatski, ni engleski, niko. Jedanput ga riješili ste ga onak za desetljeće, pa će za desetljeće uvesti neke nove pojmove, ali to nije jako dinamično. Dok je ovdje recimo sve skupa se dešava na nekoj tjednoj bazi. I mi smo prije godinu dana imali taj nekakav prvu našu patentnu aplikaciju gdje smo se fokusiranjem baš na vrijeme uspio naći jedan model koji je bio bolji u ono što se u tom trenutku bio najbolji model za, barem javno objavljeni, za monitoring prevara na kreditnim karticama, gdje je rekord tada držao IBM, mi smo ga skinuli, to fajn smo ga skinuli, tipa, njihovo imao grešku tipa 16%, nas 10%, nisu to baš male stvari kad se pomnože sa brojima koje stoje iza toga. I ono što smo sad nedavno napravili, što je zapravo bilo još teže, postoji još čitava nekakva tehnička mala glupost koja vam kaže da zapravo stvari sa vremenom uvijek ili rastu ili padaju. Tipa, recimo, vjerojatnost da će neko nešto kliknuti sve veća što je neko vrijeme dulje, jer jednostavno više vremena imao kliknuti. I druga stvar koja se desila da sve više kad ulazimo u nekakve prave praktične primjene, a sad uskoro će to biti u Europi i po zakonu, nije dovoljno samo napraviti dobru predikciju koja u prosjeku dobro funkcionira, nego morate napraviti predikcije koje će biti objašnjive i koje sigurno neće diskriminirati ljude po stvarima kojima ne bi smjeli diskriminirati. Tako da recimo, vi ako napravite model koji procjenjuje vrijednost kuće, što je kuća veća, a svi ostali parametri su isti, ta vrijednost bi trebala biti veća. Eto, današnji modeli zapravo ne rade. Ok. Hvala lijepa. To bi bilo sve u prvom dijelu ICT na Ti emisije. Sada jedan kratak blok reklama. Mi smo nevidljiva sila koja povezuje mjesta, uređaje i ljude, ali ti joj daješ smisao. Mi postavljamo pozornicu na kojoj možeš zablistati. Dajemo ti prazno platno. Pokaži svoje boje. Donosimo ti najbrže igralište. Pobjedi nemoguće. Uz 5G mobilnu mrežu i potvrđeno najbržu fiksnu mrežu u Hrvatskoj, svijet se okreće u tvom tempu. Pripremi se i počni. Mi donosimo tehnologiju, ti je činiš moćnom. Ti povezuješ. A1. Naša priča započela je kao sjajna ideja. Ideja da prenosimo strast prema stvarima koje volimo. Da budemo znatiželjni i hrabri. I da shvatimo da mi to možemo. Da ljubav i strast prema stvarima koje volimo prenosimo dalje. Da zajedno zaiskrimo. I da nas ta iskra potiče i hrabri. Zaiskri.
Algebra. Telemach 5G mreža najbrža u Hrvatskoj. Izgradnjom jedne od najmodernijih mobilnih mreža na svijetu činimo tvoj svijet još boljim. Radi, streamaj, igraj, stvaraj budućnost u najvećim 5G brzinama. Sada u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli, Rijeci, Zadru, uskoro i u cijeloj Hrvatskoj. Uz najprodavanije mobilne pakete na dokazano najbržoj 5G mreži. Mi smo spremni za budućnost. A ti? Priđi na Telemach. Kupiš si Aircash Mastercard za 30 kuna i peglaš kako i koliko hoćeš. Nova Aircash Mastercard kartica. Vi pojačavate tempo. Mi pojačavamo brzinu. Vi držite sve pod kontrolom. Mi vam dajemo 100% kontrolu troškova. Vi nižete uspjehe. Mi dodajemo gige. Vi pomičete svoje granice. Mi pomičemo granice naše ponude. Nove e-Simpa opcije. Samo u Moj Telekom aplikaciji. Uzmite ih odmah jer najbrži korisnici dobivaju i dodatnih 120 giga sljedećih 12 mjeseci. Vodeća mreža. Hrvatski Telekom. Kako je sladak. Šteta što ta vrsta tako kratko živi. Znaš sve kad gledaš Iskom Play TV. Sam biraj paketić omiljenih TV programa ili odmah odaberi Best Buy paket u akciji s netom po super cijeni. Iskreno, Iskon. Mi smo nevidljiva sila koja povezuje mjesta, uređaje i ljude, ali ti joj daješ smisao. Mi postavljamo pozornicu na kojoj možeš zablistati. Dajemo ti prazno platno. Pokaži svoje boje. Donosimo ti najbrže igralište. Pobjedi nemoguće. Uz 5G mobilnu mrežu i potvrđeno najbržu fiksnu mrežu u Hrvatskoj, svijet se okreće u tvom tempu. Pripremi se i počni. Mi donosimo tehnologiju, ti je činiš moćnom. Ti povezuješ. A1. Traži dog, ćemo ju uzeti? Ajme, tata! Pa onda se okreni i pozdravi. Život je nezamisliv bez ljubavi, a ljubav bez mreže. Zato odaberite najbrži 5G s najboljom pokrivenošću na vodećoj mreži. Hrvatski Telekom. Dobrodošli natrag u ICT na Ti. U drugom dijelu emisije razgovaramo sa Davorom Runjem iz ERTA. Da nastavimo gdje smo stali. Što dalje? Što se može očekivati? Kakvi su planovi? Da, pa naš fokus je upravo u tome da tim nekim modeliranjem oko vremena jako dobro uhvatimo biznis podatke i napravimo intelektualno vlasništvo, metode, algoritme, patente koje zapravo sa više strana nas štite od toga da niko ne može imati rezultate jednako dobre kao mi. Zato mi sad recimo, lani smo imali taj prvi patent, sad smo imali drugi, planiramo još do kraja godine imati 2, zato što je jako puno tih stvari koje jedanput kad shvatite da je vrijeme bitna dimenzija, a da je niko drugi ne radi na jednako dobar način, onda zapravo želimo taj dio izgurati do kraja i sad naravno dolazi pitanje na koji način uopće skalirati takvu metodu na pravim klijentima. Znači mi imamo neke klijente kojima sad trenutno validiramo naše u stvarnom životu točnosti, imamo te neke banke, imamo neke te Telekom, integriramo se u nekakve veće sustave. S tim da nama nije uopće cilj bio na početku niti pokušavati imati previše klijenata, niti previše prihoda, nego smo rekli idemo sad rađe uzeti nekakvu investiciju koja je za to dovoljna i zapravo samo biti fokusirani na intelektualno vlasništvo, na algoritme, modele, patente. Jedanput kad smo sigurni da zapravo stvar dobro funkcionira, tek tada uzimati veću investiciju i onda ići u širenju po tržište, ali gdje nam je onda
naša glavna prednost u tržište ne da mi smo lijepi, mladi, simpatični, šta već ljudi vole reći, jer nismo mladi, nismo simpatični, nego reći, gle, mi znamo šta radimo, radimo to bolje od drugih i zato trebate biti s nama i to smo u stanju napraviti uz bolju kvalitetu, nižu cijenu, veću točnost. Znači to je nešto što pokušavamo napraviti. To mi se pokazalo do sada da je uvijek nekako od svih tih strategija poslovnih najbolja strategija uvijek biti najjeftiniji i najbolji. Tako da dok to ne postignete, dok nemate preduvjete za to, zapravo nema smisla previše izlaziti na tržišta jer se zapravo mučite s time da dokazujete zašto ste bolji od drugih, a još uvijek niste. Tako da uvijek treba po mom mišljenju prvo razviti nešto što je dovoljno dobro, tek tada onda krenuti A onda je zapravo u cijeloj toj priči ona stvar koja je, kad si ti u pitanju zanimljiva, ti si trenutno predsjednik, kao što sam ti najavio, Hrvatske udruge nezavisnih proizvođača i izvoznika softvera. Kad ovo ispričaš što vi želite napraviti je zapravo ono što bi svi izvoznici softvera iz Hrvatske trebali raditi. Kako ti vidiš danas tržište kojim ste i vi dio, što je potrebno da se ono još brže razvije i šta treba napraviti da ono bude kvalitetnije kada govorimo o izvoznim poslovima? Da, pa nije baš skroz sve. Znači, mi spadamo od neki segment IT-a koji se zove deep tech. Znači, mi smo duboko u tehnologiji. Takvih firmi ima nekoliko i mislim da Hrvatska ima strahovito dobar potencijal. Mi imamo neku količinu ljudi koji su izuzetno kvalitetno obrazovani, izuzetno inteligentna, pouzdana, marljiva i takvi ljudi svako toliko postižu velike uspjehe, ali to nije recept koji se može primijeniti za sve. Ono što ja vidim, a i mi kao udruga nekako vidimo kao trend, servisni biznis na kojemu je industrija zapravo narasla je sve teže i teže održiv jer ne postoji dovoljno kvalitetnog kadra. Industrija koja se trenutno pokušava konkurirati sa državama kao što su, Indija i slične, nisu u problemu zbog njihove niže cijene. Te cijene će se rada izjednačiti, nego u činjenici da oni mogu skalirati u tisućama, mi smo zapravo vrlo mali. Tako da je potrebno sa malim timovima postići što veći efekt. A da bi se to napravilo, i to se sad radi, sve više i više se tvrtke izlaze iz tog nekakvog servisnog modela, sve više i više ulaze u proizvodni ili kroz neke SaaS-ove ili nekakve svoje proizvode i to se pokazao kao dobar put. Recimo, nama Info bi pokazao nevjerovatan put od 0 do milijarde i koliko već to trenutno vrijede, ali ima danas jako puno malih firmica koje zapravo sad sazrijevaju da ja već vidim da bi nakon 10 godina oni mogli biti nekakvi novi Infobip i Rimci i tako dalje. Sad ja naravno imam neke svoje privatne favorite što nisu nekakve niti velika tajna, ali uglavnom se radi o malim firmicama, ljudi koji su rekli od početka idemo mi sad uvjetno rečeno gladovat na početku, pametni smo i mogli bi ili zarađivati puno novaca ili davati nekakve usluge pa opet zarađivati, ne idemo mi rađe sve pare što imamo i još investicije uložiti u neke naše proizvode i idemo pokušati napraviti nešto što je globalno relevantno. Znači, otprilike isto ovo što vi želite sa ERT-om napraviti. Da, ali ne nužno u deep techu. Ne govorim o deep techu, nego kao ideju poslovni model. Znači ne ići u startu odmah aplikacija, skaliranje, uspjeh na tržištu, pa vrlo brzi uspjeh, nego riješiti... Ne, to su uglavnom ljudi koji godinama nekako nešto raducka i onda eksplodiraju. I sad baš je bilo, recimo, mentoriram tih nekakvih par timova i stvarno su, dobri su, bit će nešto od njih. Ali recimo ono što mene fasciniralo, ja se sjećam tih priča i zapravo velik pomak je u društvu nastao. Ja se sjećam recimo, kad sam ja diplomirao te 97. znači gdje moji kolege se zapošljavaju. Ericsson, Siemens, dobre firme, dobre plaće, imamo muža inženjera, pri njemu je karijera, Balašić, Tigota, znači super život, nemate šta dalje. I sad mi snimamo nekakvu našu firmicu, tamo smo kod mene doma, ne u podrumu nego na tavanu, ali nema veze. Kad nas ljudi pitaju šta radimo, malo ti je neugodno reći. Znači, mi smo napravili neki software pa smo ga stavili na internet da ga ljudi downloadaju za badava. Upitnik, uslučnik, šta se tu dešava. Danas recimo, ako vi kažete da imate bilo kakav komad softvera koji globalno neko pa makar i besplatno koristi, vi ste danas nova mlada nada, svi će vas podržati i tako dalje. Tako da recimo postoji jedan percepcijski neusporedivo bolje danas nego što je bilo prije tih 20 i kusur godina, ali opet s druge strane recimo još uvijek je to se danas trenutno barem bazira na medijskoj podršci da super bit će nešto od vas. Još uvijek nema novca koji to prati. I sad ono što ja i udruga pokušavamo napraviti je upravo da što
da olakšamo pristup novcu mladim firmama. Znači, mislim, novca ima, da svima bude jasno. Znači, u Hrvatskoj novac ima beskonačno. Šta se s tim novcima rade? Sjede milijarde u bankama sa 0, ne znam koliko su trenutno kamate, ali nisu 1%, nego su manje. Ima užasno puno novaca koji su ulupani u razne nekretnine koje onak ne donose taj novac nazad ni blizu. Ne da Bože da neko uvede porez na nekretnine, mislim to će biti masakar. Tako da jako puno novaca ima, opet s druge strane te neke naše najbolje firmice imaju jako problema sa nalaženjem financiranja zato što recimo, vrlo lako je vani dobiti financiranje kad ste dovoljno veliki. I ono što se kod nas recimo desilo, da ljudi koji su uspjeli preskočiti taj prvi prag nekako, vrlo recimo lako su... Rimac i Infobip. Da, ali recimo ni jedni ni drugi nisu dobili ni jednu kunu investiciju u Hrvatskoj. Mislim, koliko mi barem znamo. Znači, to su sve stvari koje su bile vani. A zapravo u male firme svi nekako smatraju da lokalno tržište treba njih investirati, da se oni prvo moraju doma dokazati investicijski da bi tek mogli tražiti neke veće stvari. Vi vani ne možete tražiti više od pola milijuna, a vama treba 100-200 000 eura. Tada mi sad recimo radimo jako na jednom prijedlogu poreznih olakšica za privatni investitor u takve firmice gdje vi jednostavno umjesto da platite porez, dio poreza platite, dio investirate u te neke mlade nade, pa onda će od njih za 10-15 godina valjda nastati nekakve nove firme koje će onda pogurati motor čitave industrije. Vi kad pogledate koji efekt ima jedan Rimac ili Infobip na ekonomiju Hrvatske, to je ogromno. Oni ziđaju tamo nekakve kampuse, zapošljavaju hrpe ljudi, užasno visoke plaće isplaćuju, strahovito puno. I to plaće ljudima koji da nisu sad u Hrvatskoj, oni bi išli van. Ne znam, kad je recimo Sabol je isto u Fotomat vratio Marka Velića iz Facebooka u Londonu, ga vratio u Hrvatskoj. Znači to ljudi koji bi sad imali djecu u londonskim vrtićima, gdje bi tamo radili, plaćali porez, rade u Hrvatskoj, to je ono što nama zapravo treba. Ali ne možemo mi više ni pomoći ni Rimcu ni Infobipu, oni sad mogu samo pomagati nama, iskreno rečeno, nego mi zapravo danas moramo razmišljati kako ćemo mi stvoriti tu nekakvu novu kritičnu masu koja će za 10 godina poduzetničku klimu za ove male koji tek poduzetničku kreću, klimu, ali ili krenuli ili tek kreću. Točno. Ali prije svega se to zapravo svodi na financije. Znači, lijepe su lijepe riječi, to mi jako volimo i tako dalje, ali njima neko treba dati 100 000 eura, 200 000 eura i taj neko mora dati svog džepa i to boli. Naravno, postoje te neke razne šeme, projekti, Europa, jada, ali kad mi pogledamo što se desilo u Europi, to ne funkcionira baš najbolje. Funkcionira London, funkcionira Velika Britanija, imaju preko 50% unikorna u Europi, samo zato što su oni, njihov fokus je bio na poreznim olakšicama za investicije, prvenstveno na male, i to se nakon 10 godina jednostavno prelilo na to da jednostavno danas oni apsolutno dominiraju tehnološkom cenom Europe. Mi smo recimo nevjerojatno dobri, ali ne zato što su tu postali neki dobri uvjeti, nego par luđaka je uspjelo naći nekakav put. Da, ja još uvijek ne razumijem kako su oni uspjeli, jer ja bi to volio iskopirati, ali brate, nije mi jasno. Znači, to su priče koje vi kad vani pričate, niko ne vjeruje. Kako uspješ iz Hrvatske napraviti Rimca ili Infobip, to nikom nije jasno. Uz puno truda, puno rada. Ali čak ni tada nikom nije jasno. Mislim, naravno, ali kao... Nije da su drugi ljudi ljeni, nije da su glupi, i dalje su to nevjerojatni uspjesi. Stvarno je strahovito teško. I mi mislimo da postoji ljudski kapital u Hrvatskoj za više takvih firmi, ali nisu dovoljno dobri uvjeti da bi više takvih nastalo. Pa onda ljudi odu, završe doktoriraju na Cambridgeu, ja moj dobar prijatelj, pa onda ode raditi u Ameriku. Mislim da je on ostao ovdje, čuda bi napravio. Ne znam. Tako da cilj je takve ljude tu nekako zadržati, ali to nećemo zadržati sa lijepim riječima i neobičanjima, nego njima treba dati novac u ruke i prilike da nešto stvaraju to. Super, hvala lijepa. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u još jednoj ICT na ti emisiji. Pratite nas na našim društvenim mrežnim kanalima, na YouTube-u, uskoro na našem IPTV kanalu. Hvala lijepa i doviđenja.